Aprang sinili RB Mixes Videos YouTube channel ahing pen ang litum kadok kawidan pastami kartom paceriklo kartom pini ke bosi ke ciklo ni phaing korani pini arani Assam arlo kidu awar tin apastami sin ningdu garani lapen kaci kimopon kenang sonarani athi pini arani inut jutanga guru mate kola guru Vishnu Prasad Rabha alangli pini kitiarani alangli kitia tarik leke 20 June 1969 lapen alangli mhange the arani ke 31st January 1909 alangli inut jutang jubat lame lamchong chinghon thek parpik abangphu alangli jutang jubat kapacan jiaphan Assam Sanskritics ahin lapen Assam along khaityo ahin pangchupon jiaphan penang anak yang kam alangli cijor dunlo lapen litung katu kawastami ithan imung tekang lo laposi piniarani Assam arlo ketu high school tin a college tin along ta pini alangli phan ke tiarani along tinda ka chikimo pona sai padupon lo lasi pine bidu bangelalo ladang nilitum ulong komji hawar along kedu Bokelaghat higher secondary school along stami pini alangli phan kaci kimopon ajamek deng poniklo ben labang solong jesmet pet ilitum dak lang peralong inut leaders mate songjapu man kedu ilitum em sar modera black the alang lita ladak chitong dun iglo lapen ilitum ka chopapon aluhi manping ben chitong dun Dr. Surjo Hazurika alang litang chitong dun si pini Vishnu Prasad Rabha phan alang likitiar ni chikimo ponlo lapenan para ladak nilitum karbi lamen mai bolong komji arolong stame ilitum gachhon lamet pu rubong long rongbong terang alang likumlin long stame alang Assam saita suba me pu Dr. Surjo Hazurika alang li reading pen chikimo pon si mante tur dak changpon labang so ajaimik ta padopon lapen ilitum a founder longri longpat kiban pithe founder Rusemson Singh ti komlin long stame Assam saita sabha me phu Dr. Surjo Hazurika alang lipet pini chikimo ponasai dengponik longri longpat kiban pithe founder Rusemson Singh ti komlin long stame Assam saita sabha me phu Dr. Surjo Hazurika alang lipet pini chikimo ponasai dengponik lalo ilitum ajara khai sitami lamelum chonga phange ka chinghon pon akenang sot yang ada kajusi rupanya vaksin ketika kami memperoleh dana kami juga student হৈ থাকোঁতে স্কুলৰ গৈ থাকোঁতে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ কথা আমি সকলোৱে জানো তেওঁ এজন অকল অসমীয়া বুলি নহয় আমাৰ অসমৰ জাতীয় সংস্কৃতি শিল্পী সকলো কথা তেওঁ ভাৰত বৰ্ষতে তেওঁ এটা নিৰ্মাণ কৰি দিয়া ব্যক্তি হয় গতিকে বিশেষ ক'ব নাই যেহেতু আমাৰ মাননীয় সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাদেৱ সম্পূৰ্ণ কথা তেখেতে অৱগত কৰিছে এতিয়া আমি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি সভাপতি মহোদয় অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰি